Bakunzi bacu mudukurikira turabasuhuje, tubazaniye amakuru y'imikino. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Mutarama 2025 ikipe ya APR FC na AS Kigali zacakiranye mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'intwari. N'umukino yaba ikipe ya AS Kigali yashakaga gutsinda ndetse n'ikipe ya APR FC ikaba yashakaga kuwutsinda, cyane ko mu ntego z'aya makipe yombi harimo kwegukana igikombe cy'intwari, dore ko mu mwaka ushize ikipe ya AS Kigali ntabwo yakinye iki gikombe kuko ubwo hatoranywaga amakipe ane ya mbere muri shampiyona yakinye ikipe ya AS Kigali ntabwo yari irimo. Abakinnyi 11 AS Kigali yabanje mu kibuga harimo Cyuzuzo Aime Gaël, Nkubana Marc, Akayezu Jean Bosco, Rucogoza Lilius, Nirushwa Aime, Franklin Onyebo, Haruna Niyonzima, Benitata Janvier, Ishimwe Saleh, Emmanuel Okwi na Shaban Hussein. Naho 11 APR FC yabanje mu kibuga harimo Pavel Nzir, Niyigena Clement, Niyomugabo Claude, Arion Soane, Denis Omed, Ndayishimiye Dieudonné, Mohamed Lamin Ba, Ruboneka Bosco, Hakim Kiwanuka, Mugisha Gilbert na Dauda Yusuf. N'umukino igice cya mbere warangiye ari ubusa ku busa, ariko igice cya kabiri cyaje gutangira ku mpande zombi harimo kwatakana cyane cyane ikipe ya APR FC. Nk'uko muri kubibona ku munota wa 55 APR FC yabonye penalty, ni mu gihe umusifuzi wavuze ko Akayezu Jean Bosco yawukoze n'akaboko awugarura. Ni mu gihe penalty yaje guterwa neza na Denis Omed aba ayinjije mu izamu. Igitego cya mbere cya APR kiba kirabonetse, gusa ni penalty abari bari kuri stade bose bavuze ko itariyo, ndetse n'abakinnyi ba AS Kigali babanje kwihakana bigafata iminota banze kuyemera. Ku munota wa 78 Benedata Janvier wari kapiteni yakoreye ikosa Olivier, haba umusifuzi ahita atanga kufura. Ku munota wa 80 kufura yatewe neza na Niyibizi Ramazan, ababonye igitego cya kabiri cya APR FC, dore ko yari kufura nziza yaryoheye abari kuri stade bose. Umuzamu nigeze anawukoraho ayoberwa ibimubayeho. Umukino ni nako waje kurangira APR FC itsinze ibitego 2 ku busa bwa AS Kigali. APR FC ikaba yayisigera finale aho izahura na Polisi FC. Yari Nkurikinka Abdou, Ingenzi TV.